gedaan in die 1660 klas. En dat is bijna. Eerst van Evi daar, dan kon ik aan dit stroppel zitten rijden bij de sleep. Kijk bij de windmoster, die daar zeker maakt of alles vast is daar wat moet vast wees. Ja, sê, hulle trap hom sommer af, joh. Ja, hierdie manne is getrainde manne. Dis hoekom ek vir u sê, don't try this at home. Soos Robert nou die bumper afgetrap het, Here, moenie dit by die huis probeer he. Jy is 'n geloste man. Hey, ben die polisie. My jene. Daar stamp hulle sommer, hy man, die hoor op sy gat loop nie. Ah, sê. Nee, Robert is nog, hy is nog alright. Dan maak die vrou hartaanval hier buitekant kry. De wind schijnt natuurlijk heel achter toe. Restart. Daar kom je nou in. We gaan nog net die volgorde recht krijgen. Quentin Venter, wat je ook hier voor ons ziet. Met die Westkous ene, hè? Dat is Quentin Venter. Nummer 89 is Andre Jacobs. Nou nie Andre Jacobs van Valwater hier, dat is een Andre Jacobs hier, nee. Hy man het net draadkar oor die kar. Ek noem het nou maar net, julle sê ek het sommer sê nie. Hier word regte karre gery, nie draadkarre. Ja, sê ons kry net die volgorde reg. En dan sê wat ook net voorheen doen met skuif.
klein beetje vooruit deze.